Ya tuğanlar ходовка zım tekşerip koyup buna. Assalamu alaikum. Buyursa biz Nursultан salonga ошондой болгон матёк келди туğanlar. Assalamu alaikum. Досым, жакшыбы? Жакшыбы досым. Туғандар, не Россия? Россияда жүрген емес бұлчы, матисчі. Моторды қолы қастайыз, чашқаларды қолы. Көргөзөйлү. Туғандар, мына матёк тоттогерле кулак менен жедигерле мына сээрге матёк туғандар. Жылы 2009 на механики. Аял киши айдап жүрген, жақсы қарап, матис қиналғандары жоқ. Чисто үйден жұмышқа, жұмыштан үйге. Чашкаларын көрбөсөң тине. Тап таза туғандар, чирик, мирик, анау мынау жок. Машина без вложений туғандар, действительно без вложений. Билесиңер, биз каканайс айтабыз туғандар, өлүк машинаны өлүк дейбиз, зыңк машинаны зыңк дейбиз туғандар. Мотор түтөйт, троит этпейт, зыңк, тартышы. Оформление бар. Оформление сразу смело, алған күнү эле смело. 2009-08 же бир кубкенби? 08. 2009-08 матёк без вложений туғандар, эми жүрүңүздөр салондорду көргөзүп коелу. Передний электропакет, задний ручной, астына линолеум салып койгон, панель-санелдер бүт полный целый. Печка, мечкалар, магнитофондар полный иштейт, сиденьяга чыколдору салып койгон, ручниктер иштейт, коробка жакшы салынат, ыргытпайт, теппейт, короче. Полный жакшы. Артынан мына ручной мясорубка, тоже чыколдор бүт полный. Айрык жерлер жок да, короче, тугандар, полный жакшы, полный зыңк. Келсең, биягында бир көргөзө кетели тугандар, оформлениясы бар. Действительно без вложений матёк издегендер мына сиздер үчүн матёк келди буюрса. Туғандар, бұл бир уважение мына крылода мындай жер бар. Болды. И то мына чирик эмес да бул. Өз поклепкасы чыгып койгон, а так калган полный зың. Ускем онда. Келсең, жакындатсаң, колуңду койсоң. Любой жерге элечи мына крылосуна. Туғандар, бул матёктун крылосу Абдулланын колу. Туғандар, бунун баасы канча болду досум? Айтчы баасын бери. Басы 2009-08 на механики. Басы 170 000 сом. Реально, без вложения, астына чириктер жок туғандар. Ошо крылода көстөн, ошол эле косяк бар. Без вложения, ходовойлор бери, электричество бүт полный, зыңк иштейт, короче, оформление бүт полный бар. Аласыңарда айнайсыңар. Номерибиз 0556 23 20 70 номердебиз. Нурс автосалонуна прямой келесиңер. Көрөсүңөр да кимге жакын болсо алып айдап кетесиңер. Ассаламу алейкум.